Very much say video to sumienu Ejurahene ebusua nei wode eye Mamponghene da sibro sei bonsu na ye ne enhyehyeye aba abegu akwan mu achese kwan wonam so mbe ye ne empo ye na ye bekọ asie bi achese ye invite ye mpo ye bekọ no wode enhyehyeye ede egu akwan mu ede amaye amamre ene amane ekwan so ye bobo awura ni nyinam ha yala media Ghana waba so wa share wa like wa comment ama foforo so enye bi ahwe ze wo Europe na America na wo send this kan kwa dia ba Ghana kwa dia ebusua betimi ayi so ye send wave money transfer na chese bibi atimi aye kama ede ama ze wo send ede agu bank account na se mobile money wallet na se wo send aba Ghana hanum say die we use this app ya bebo pa na mbom no se we use eye promo code JSXM2 na o first transaction no ubenya eye $20 free upewe na open den ebusua na chese ye toa so anase ye gbawru ansenu akasa ye hu se eye berima wo se hwidi otoso mienu adwuraman wono asoso na chese kwa na mamre mo ye Mamponghene ne bapa ni mpo wono aso na ye planning committee chairman e de Mamponghene da siblo se bonsu na ye hyehyeye no enyina na bisuwa de enhyehyeye aba abeto abonte a wo kire mu kire kwa mbefa so mbe ye yie no ye nyina nim se ye no eye 3 days eno mo de ye na so kan no e kam ye se 4 days na so bi bo de da abonte ne de eye 3 days 7th 8th and 9th eno mo start na wo de enhyehyeye ni nyina egu akwa ma ye hu se na me aduma eye fia de ye sisi no na chese ombekwa akoyi eyo ye brempon yi de ote silver stew ni so de ababe pie mu e Asante Mampon ahemfie na chese eye kunani akire adwade ne saa ne mani nyina memenda asofo mbema kwan ma asofo abebo mpaye no ma bia mu ni so ama chese adofo ne ajanfo na ade ato ani nyina etimi ababe rede ne achi ababe jam na chese se de sitie no saa ne bekwa akosi 9th achese opem so ebefa ni nua no anaso bepe ni nua be ma ne de be ekra bre na ebusua wo kire mu amya te asesem se wo ba na wo yo ba asumade earrings ni kwan se uhyebi na afei wo ho fama na se ho fade a ubetimi ede aba ho eye kire se colors a wo do miensa na ubetimi ede aba Mamponghene na aye no black red na afei brown saa enioma miensa we na ubetimi ede afa na wo kire mu aisanse eye ohempon aye ntino enya ahofade bia na ubetimi akoni titiriu ogbo honom ede mayeye maya na se bloggers aye ba se ahofade no ede musunkumi ehu se yes ye miate na se ye nyini saa na meka no na ebusua nsem ne de wabobo bebre so ye bobo awram ye tie no ye wi adaka akire bia so ya beka ede atato ye monwram ewo eye Asante Mampon ahemfie ni ye tie eye berima wo se hwidie Ejurahene nsem bi a wodi tu bia from berima wo se hwidie betoso bi no Ejurahene Messiah Adonte ewo Mampon silver stool so at the same time na me and I'm say chairman of the planning committee ye hwe atoto da sebre osebonso the dot here won ne manyina em say yewura wote kokoso ma ye kwan say yidi na wotwe da na ne na wotwe miensa pepepe yemfa hyehye bibia na yenhyehye na yewura emra mesie ne nua no if say nim say amamre kwanso no say traditional general free to a ne niema no yemfa nto ho nche eno nti no yebu na no na ne nyina kosi on the 6th boso mensia na yebisim no da etosunsia on the 6th of June na yedibe dase bebe fru akurase abafie nti onya bedu fie anwumre no a jase for kunani ne busua be ya mamre enema adwade ne nema nema bi ho mo beye nti omu bia the next morning anase adechi Saturday no a ahomache Anglican sofo ne asofo akukudama wo Mampoma mu nyina beba abebom paye e de bie emu no so na onya bie so sana ye de beto ama Mampoma general public obia abe ede ne nibuo etwato abreda sebre oba behwe da sebre ni ase ede nibuo etwato ama na ye nyame pe na sa ade chi osiada anu so sa ye de beto sa na kwasede na nwumna no nsia asofo a wo Mamponghene nyina nsole local churches ni nyina beka omo hu nyina bom na ya be burial service e de ama
e de agya da sebre kwai eye kwesede na nwumre no nsia asofo akuku dam nyina o nyina be wa ha e be ya sorry ai twa to kura e de hira da sebre ne de agya da kwai eye kwesede no nwumre na de che juwada ho na yewura wote kokoso de na nimonyam ene na manhenefo nyina betu o mani asimampo ha na omo aba na yewura abeya mamre twato na wode agya ne nua no kwakura na nya wono nko yato yen South Africa na mampanyi yenim se yehwe kwa so obeba yato yen South Africa na mampanyi mienu o matwam a o magye o mahome eye yen papa kofo ono so obeba ye papa kofo de the classmate from class 1 to upper 6 na ye da sebre nti won we yenu aprokope wono so de nanum nyam beba beta echi no ahwe na akufo ado so eye da sebre na se no ware ni nua ba anase mfa se da akonta yes nti wono so de nanum nyam ne nkrofo beba beta echi the ex government appointees omnya yakose wom nyina so de odo beba beta echi na afi ye wure ministers of states currently no te konya so dodo no anaso wom nyina so so de woman monyam be ba be church then that secretary say no a member of National House of Chiefs o take rules bebre o lead bebre steering committee no he was the lead and the legal committee of the National House of Chiefs no he was the chair National House of Chiefs would demo akutin bebre the members of the National House of Chiefs woman nyina so the woman monyam beba beta kire eye atwada nyame de kye ya ye wureba no nyono kwa na eba wo woni na manhenefo nyina na ebu mu aba na mo so de woman monyam aba betai ye wurachi ne abeso ya besi papa da sebre na kumase ahemfo nyina so eka ho na wo hwe ahemfo efifiri baabi bebre da sebre ne namfo bebre ka ho na da sebre na damfo pani the Queen of Swaziland. The Queen of Swaziland, Her Royal Majesty Masibula. Na damfo pa no maame ne yeme maame da sebre so adamfo no te maame so send delegation every Swaziland aba no so do mani monyam aba betai dwumadie nyinachi so we yemampo this year let's also person take part of it yen start no wa ha eye fiada na da sebre ebi free kurase beba free na nananom eya mamre eje adisiede adwade ne ade no ye beye night of kennel night e de schedule no a prepare kwan so na fe ye show documentary ai father sebre ho oba ye dwumade obedi wasase so ne nyuma ya obeye ye wo manhia ne nyuma ya obeye wo National House of Chiefs ne nyuma ya obeye wo abamu no ye be hu nyina mfonyini akire ewiase nyina ha nti ye mampofo no ye mpese na wo be crash no efie da nwumna no dwumade ye bedi no nti wo de bra na bebo oni akoma na wo so wahu se what take part of that sebre burial process parking lot no ye wo ba ahodo be nsia the main street ni de ho na ye wura betene e de abewura dwonum aba nhimfia abehwe ne nia na nia se aya mamre bi esefata bia nti yaye car stickers ama amanhinfo no amanhin no wo mo kwan yo befa so mo ni be pie dwom ha wo mo di amanhinfo na kire yaye car stickers ama mo a wo mo cars no beba be park ba bi no ma nante abetua yewura no e so ofwe ma yesa ha ne nhyedan so enti ye wo parking slot bebre aye ne security for no attract the samples na ma wo mo nti security for no nanim ha wo me direct cars no nyina ko ba bia obi a se fata so ko say ye nam a ye chiche invitation cards no ye de amahin for car stickers aka when ye the invitation card brewa ye the card or sticker e deserve ba bia ka be ko no ye de aka ho so that unru ha no when security ni be any problem ya e say we di so pepe and this security no wo mo ma akwa manfo aka ni nwura ba bia because otumfo ba president ba former head of state ne ba aho mpanyimfo bebre ba the security take over the grounds enti yesre amanfo so udru at the security be kachi obia no no watie na ye fefe oh nchefo de mo kwa asem beba mo ba so aye printer accreditation amamu enti ye mo accreditation na register ye mo accreditation na register but one accreditation security for no wo mo ma kwa ma nwuram
because why you register on when you say same year about why you bet major market be amount because different security ba security for no home say no na show uniform o e be she mufti near there so where security o be choose it here enti so one share accreditation and all accreditation on ma kwa ma nwura inner perimeter no mpo enti yesra tro for say mo person mo ba na mo nya accreditation no mo fa mo din ne mra ntente ne register e wo registrar office so that umra no accreditation is ready. And this is an uncle will be oti do no de ka ko do for accreditation go me media. We media dey na chese we media. Enti we ready oba na register na do accreditation book sa no de security no any problem bia ba bia obi bia oti wura ko yewo. Yes start efia da nwumre. Efia da nwumre ye adwade. Adwade. Ejo me da me wadapem. Efia da nwumre eye adwade. And a show a vigil night. Okay. Yes a show documentary e father sepro. Okay. Memre da nopa ye bie no so the whole day ye ne no wa himfia. Kwese da anopa ye bie no so the whole day ye ne no wa ha. Ejo da anopa ye bie no so the whole day anajo ye ne no wa ha. Nti se yewura wie no be na mamre nyina wie a ansa na da sebre na brempon ne wo musom no. Anajo be no ndu ko no. Yakusai actually yewura ansa na ye de nato adaka mu e de nakọ. Yewura free ho kope yakloso ayi no obi anko e ma ne de ayi tuntum bi be ye bia ayi tuntum on betimi asomade oh asomade en sheda na na heman sheda em brad asomade de but free say any de kwa so no tete no de nim say o ko man hin fi anasa asema say hin na kwa asomade ye nche ti ya kanfo no ya mamre no enti asomade no o de opa men she eno na me yu so so yakani a oba behwe o fa ani ase yeah but ne suatra ne adenti ababa wi wo ho obe no ahya somade no ncha keto wi o ahya kakraka ne bi no de ne nanamba enye fe de chatwa bridge me kwan say papa ya we frato hoyi we ya me papa biological son enemy Asante mampo fie ha ye giren amamre da woni say wo hene Mamponghene ena okọ ware adwura oba panyi ena one ne wo Ejurahene ana Mamponghene ehwe ne bana no so wo me de adwura safo da che nsa hwekuro no so ne hwe so na fa de asibia beka kire to hwe se ne bana nyi na na ho keka no ko ani monti o sa bo na donte hene se masa peja o se o papa me traza betra me nchen ame no mfa adwen nti Ejurahene na hu ni sa no okuta 3 positions miensa we Ejurahene we ya donte hene e wo silver stool so o sa yo hene ba nti Ejurahene de wana Mamponghene fia na kokko wo so ni tumi ye ne de o hene ba bi atumi ye ne de na yi we ya to no aha ye wuro tumfo aha ga na Mamponghene fo aha ye wura ye maame widow na me de aha ye maame na na hema so na me de aha me chewo na chese abusia wei ene ensem a berima hwidi otosumienu no ede etudwa efa Asante Mamponghene da sibro sebo otosumienu na ye enhyehye ya wo de agu akwam abusia ye nyina enyim se ye ne ye blogger si de ni adwendwenu se kire ye kokwaja accreditation ansa na kwa na wohwe video na utie ni ye pa wose wo be print accreditation de agu no ba ya ne de amawo enye sa security guards from one no mo ma kwan anaso mo allow ma wu ewrem enti se wo ba ene be bi on be park cars kwan awoduo a ye be fa so betimi de awura eye Asante Mamponghene fie kan no na kwan ne ba kusese omo asan so aye ba kwa kan ho aye mienu na chese bibia etimi aye kama kan ye nyina nim se esanse wo ye hini ponti na watweda no hu video na etwagu social media ne so a abra na akonfofo no edi omudwuma etu omutoto ni ade no okwa anu abo ho ban eye esanse nyoma bi se ya ene nam so achese ye nwa be ma kofi adma mwani fofi anto atetu kan tu kwa na so wa abo ho ye pa hu se omu etutu anu watwe ho se de be ya enkofa asenfufuro bia enfa ma after say yakwa akosie eye dasibiro se bonsu yi ebia ebusu ya share video ema fufuro enya bi hwe one like wa commenting so ede amame mesra mu amu Europe ni America no wo send this car ede abaga na nko ade anase nipa no oni bank account ko send good mobile money so anase wan kasa krampo eye o bank account na won send enfengu mo Ghana ni sia obetimi use eye send wave money transfer
we use so na chese bibi atimi aye kama say dem di kaka nyam tie fo kwa e no mo network ye ne de o send ya network no chese eto mo akunkun na akwa akodru e de amount sa wo pesa wo first transaction no so nya bonus kakra bi e de share ho dia ene obetimi use ye promo code a that screen so JSXM2 JSXM2 user promo code we are o first transaction no ubenya $20 free ya one media Ghana midin the actual brony